O hindi po basan kaya kayo ing metong karing sinulat kong kawatasan at itipeman sa kanan keng Pamakipamintu. Inyang anak tapang dimut muang king yatu. Yan ang pekatilmid ning pengari tamu. Itang ulaga ning makipamintu karing maka-igit king kabilian tamu. Inya ding pengari agad pamintuan lah king nanu mang utus ay ipagawa. Uling nung tamu mamintu karela sakab tang mabarug king lante si Jara. Uling makanyan tapangamoldi ukul inyaing mamintu delatang meragut. Linuptang megopra. Ing kekatang tungkul yaing pamamintu king taong maragut. Era kata tiru ding pengari tamu bon milansad mo sang sariling negosyo. Ere kasi talus sampat na nung nanu ning mye matimawang makipanginu. Lalong ere tiru ing pamanimuna ang timong pamuntok amakal to lupa. Ken mong lubta kasi pamayapan tana ing mabeta karing talatuking tupa. Inya naman o yan. Matutustang angad ing makipagobra king aliwang labuat. Kasepin, makanyan tamu pangayanad ing makipamintu karing magpatupa. Era katatiru king tune kalayan antimong supling ning malayang palaya. Nune ing tenam takaring kaisipan yaing kultura ning pamagpayalipan. Ing turong makanyan sukat neng mapupus at yan. Alilan yang malayang pamiutos. Bangketa tuknang naing pamagpaipus daretang miyanad. Mamintu king utus. Salamat po king kayong pamakiranta.